Palay utrom ukang yau tu try jong ke Apple banshna ya ke Apple hapo India. Ke Apple kadai kawai na gipun kiba yau bat kiba kaperthai ke khen ba kadai kawai na gipun kiba kordar tam. Kumta ka yau jong ke Apple ru kadai kawai ka yau kabahe bha hapo perthai. Hadin ke jingjia jong coronavirus. Bat gikat tu kane ki tension hapadeng ke China bat ke Amerika. Kane ke company kamsem kwa banshan ya teli telon sya ke China. Kumta kala pai kemat sasya India bat kala sedang banshna ya kane ke phone sya India ru. Kumta kane ke jingsna jong kane ke iPhone ya kane ke phone sepo India kala nang kiu bat kala nang ban kiu state namar ka diman hapo India ru. Kalong ka baklan sibun ya kane ka phone hakine ki sngi tang sudep ketu ke jingjia ya ketu ke jingya le hapadeng ke India bat ke Pakistan kadon ke jingya keren hapadeng utram bat utu try jong ketu ke company ani Apple utram mulaong mdan kam ban penmi ya ke Apple hapo India I ka India ka sapechi kumta ki babun ki nong India ki keren bat ki ong bau trom imat ula dam ya ki India namar ba umjo kumba ukwa ban umjo ban kontrol kat ba ukwa kawai ru upen I bau dan hakaliang bat ke Pakistan uai katu kepisa bat udang dan su saki katu kane ki kam ki bau pen I bau dan liang bat ke Pakistan kumta ki babun ki ong bau trom imat ula dam ya ki India kamtam bakane ka jing keren jong yau tu try jong ke Apple ka jia ha kapor baki dang ya keren ya kene ka benta ha ga bdei ba ke India bat Pakistan hanre ladang pai show trom tang su job ha kene ka kenti ula ong will bring job back to America ukular ba unwan lambiang ya ki kam ki jam ki badai ki company bat ki wei ki kam ki badai ki jong ki ne ki nong Amerika ukwa bakin wan biang sa Amerika kenang ba kinong Amerika kin yok kam hare ladangi pej pat ya ke Apple kadai kawai ke company ke balanang baha ban khen ki iki kumta ka pej baha India nang tat kata ka bainong jong gibriu balkumju kadan hi ke jingya dai hapreng kane ke company bar ka sarkar hagar kom ka babiang kumta kim sem tre ban phai sa Amerika kumtau trom uang ngin sim kumba 100% ka tax na kane ke company ya ke AK ke baka kawandi hapo Amerika de habakut ladangi pej ya kane ke AK ngisngutu bau trom nadu basdang udan hi ke jingthu banwan ra ya ki company jong ki bala phet na sabar jong ke Amerika ukwa banwan lambiang ya ki sapo Amerika kenang ba unla men pendep ya ke kular hare ladangi pej pat ya ke jinglong bat ke jingle jong ya ke India ladangi pej bha kaneru le se kala bandon kumba ong kinong India kat kum je sngutu jonga kini arteli kidai kidau ba ke ba pelok ya utram ba un khang ya company Apple banshna sa India balada shna sa India ro unsim katax kabahe kublai sibun Kesa kendu pat hakabai ke video.